UMDC Ketua Central Umar Jam Shaprang Potam Ulawan Menplay Perai ke First War Giant Invitation Football Tournament Arjab sana akan dikasih ke arterek yang balapanyat dekat Sports and Subcommittee Jangkaseng War Giant Student Union WJSU. Ia akan dikelimpung ilekai football la pelong hamadan ilekai Am Shipai Am Sokrut Am Laram Civil Subdivision kila dan hadu prataliki kenhun kiblawan bani shimbenta kentup nakatahan War Giant na lashken na third lashken na saipung badapen usla East Khasi Hills. Hakan ikasngi na luar ukongsan lawan bandan lang da kasembut kongsan kakong Dewi Payati Tongper MDC Narpo udaloy ka ilaka Sarpator udaman lakasyang kinong yalam ka WJSU ki reurang ba katan bat ki palba ki belawan saki yakan ikasngi kadbay ka jingalang lapanya do joint organizing secretary WJSU CB Amlaram Ma Yumiki Serti haba ay jingkran ukong san ma potam ulai kublay kerpang ya ka War Giant Student Union kabala shim ya kani ka benta ban kentiw ka kamile kai football hapo ka than War Giant ya kabala dan hadu kandai person ki rang ile kai football uai ka jingkit bok kit wiang baya baro ki kenhuan ka belawan ya shim benta bakin ya kun met bat mensiem ban yora ya kanam ladu agasistang jong ka jing ya kun kabala long hapadeng ya telilang Lum Sekon Cultural Sports Club Ralyang Kalado Kalashken Region Pershaya ka Amlaram Social Club Kalado ka Super Division Amlaram Subdivision Hakaba ka Amlaram Social Club kala job da ka jingya shoot tiebreaker da saw la argol la pentip ba ka jingya kun ka babut kan long haka ka tendai terek yayong arhaja arpusan kala mersiang SCC Kalado ka Saipung Region West Giant Hills kan yakun persya ya ka Lamen 11 SCC Kalado jang ka First Division Amlaram Subdivision hakapor arbaje no paisni ka jing tumu jang ka seng pan pelong ya kan ka lempung ya kai football ka long shibenta pan penpau perthai ya ki sap ki pong jang ki rang ya kai football ka than War Giant ya badya ka jelahi baro ka wei kita kedak bapi bangi kum ki war ni dan kata ke jing it mar keliang ngaru ngade ka kun jong ka war jain tianang ne ke snong trai junga ka de na sokha bat ipa junga snong jung i de na thambuli charang bat kane ken kita ke de ke jing it ga kum ki parawar ni ya don compare lang idon gino ki bentaru hamre ngidon kata ke jing it ngutu jingmut ngidon kata ke jing it telilang kum ki parawar kena bengila ban kentiu ya ki parawar ki jongi hakino kino ki benta ki bangi ngidon hakino ki benta ke bangi ngila bangai kubleiru ya i chief guest badan brom hakene kapor i Mr. Jam Shaprang Potam ibade MDC jongpi nang ni ba ngasuk kemen bangayo banton mentalang rengkat badi kum kesembut pekongsan rengkat badi namar ngidei kibai trelang hangtai HSDC bari kwedu kikam ngai kublai kerpang ya i padalai satpetor ibala dan mentah kan kapor kalau ngabas sungan sukadai banjo i ya gidoloi makin don rekat bat kebah kemiat ke imlang kesalang ha kene ketany kedong ketany ke jongi bat ngai kublai kerpang ya gi prateli kitim kibalai simenta na benta ban penpuk penpeng yang kene ka football tournament kene ka War Giant Invitation Football Tournament arjar pusan ka bala pelong dak WJSU ba de lembaga jing don jing ki prateli kitim ngila ban yo ya kene ka tournament ka bamenta ban ngoy iru ba kitim kidei ki bawan na dunante na East Giant Hills na West Giant Hills ba na East Khasi Hills ba kini ki prateli kitim ki banyak kini ya kan nam ladu ha kini ka First War Giant Invitation Football Tournament but i perlok samla Yumiki Serti di balong i chairman bapniai ye kene ka jingelang ko blai sibone na konta jo kene ka por ka bapi ai yenga badingilang bagin yo banjang kana ka jeka na ka banta ban ai katu kan ne ki jingkren hal-hal de bat kene kesni kapuram mat kejingu kolong yo blay nang bo nang thau
Balarap inga yang ilang baro baginyo ya kemet ka bakoy ka bakia bat kerpang ulap tinanti ya kaseng WJSU bahkan la ban shim ya kene ka sinjam na kapitaban pelong ya kene ka Fals Warja Intia Invitation Football Tournament Arhajar Arpusan badan haka ya kajing temu ka bakodor ka thong ka babha na kabanta ban kintiu ya ka baha ka miat jong ka pule ka puthi hapo ka thaing ka muluk ka jonga ka jingi kublai shibone anak banta ka jingkhot skop ha ka jong pi yang abat kumju ya i kong Devi bangin yo ya ka banon rekat akan ka por ban sakhi ya ka ne ka program ka bakerpang skop kemen shibone bangi dan ha prenjing iro ha ka por ya padaloy jong ka eleka sapator angahi ha bang adon rengkat bat ki nong sansyar ki jengi ki bapek ya ki shnong ki thau ya ki yet ki hima ki eleka ki jengi kano ka pen kemen bat ka ajing singai bat ngai ngasem ba ipadaloy jang kasat pator ulong way na kidaloy ki balong aktif ba po ka thai nga jengi namar nakaway ka program sa kaway ka program nakaway ka jing sekri sa kaway ka jing sekri wujudan benta shirham hoy kiwe pat kidaloy ki badan hapo ki elaka hapo ka thai nga jengi ro kumju ki yatre laka jang ka benta ban sekri katkum ka sap katkum ka benta balap bencet hakim kublai sibun ya nak benta ki nong kitkam jong ka WJSU Sio kemen bagi dan hangne ban ngiru ki advisor ki balang ru ki nong seng ya gade ka seng ban habang ka perkhat habang ka kertiang din ya gaji alti jang ka WJSU nado bala seng nado bala suit la shor ya ka na sio kemen bas ko tenat ban tip baka yeng baka WJSU ka yeng ban pen i ka testimony sya ka perthai baka long sisya ka student union ka ba perkhat amtang na ka benta ki pat ki benta jing sekri hanrei ka papai kerpang nakamtaban kentil ya ke education hapo kat haing ke muluk ke jengi badai nak kata kadauru kila pelong ya kena ke tournament nakabenta ban ai ke jihikai ke bakerpang ya kinong hikai hapo kat haing ke jengi ban kentil ya ke skills ke jengki ban kentil kata ke jinglarkam ke jengki ban kentil ke jaka jingtibit ke jengki nakabenta ban ai ya ke jihikai ya ki kulong ki kena ya ki kon ki kti ki jonga kijong pihi i skateri i sports skateri menne ila keren ba kendai pau persen na ki samla po ka thang wajan ti ajingi ki dei ki samla badan ya kasap banyala kai football so kemen shibun handrai ngasno dio bale se na kaliang janga nganam la bandon hakalis jong kita ki kendai pau persen namar ngayala de ngamlang banyala kai football Henry, wala ngamdon kata kalis yang kita kendai persen, kibanang banyelekai, kibau beli lain kita sab. Henry lang baka sab katalen, lang baki lat kilen tipat kibau beli ulah kerku, ubeli ulah kilen ulah alat dia nga kular bangang long keti kamon ngakti kediang. Hagi babun kibanta jing sekri, baga WJSU katmu ban ai siya kayim lang kasalang. Nakaway kapor siya kaway kapor. Nga terwa bangin yo ya kajing atray lang nakamta ka baha kamiat karoy kapar hapo ka thaing ka mulok